iščekivana Frankopan Dilj. 4. kolo međužupanijske lige. Koliko vas ima? Trener je nasmiješen. Publika se polako skuplja. Ona strana je poprilično popunjena. Naravno, COVID je u prvom planu. Di god da idem, ustignute glave ponosno da vide, prek visokih gora i dalekih mora, kod crte na licu židovih gora, pobjeda, borba, veselje, nacija, volim te jako, moja Kroacija. Wild Boys. Naš vječiti navijač Krešo. Krešo. Dobar dan i dobrodošli na utakmicu 4. kola međužupanijske lige Osijek-Vinkovci. Danas nastupaju dvije ekipe, domaćin NK Frankopan i gosti NK Dilj. Za NK Dilj nastupaju brojem 1 Kelava Vedran, brojem 2 Ibelić Edi, brojem 4 Radić Dejan, brojem 5 Draguž Josip, brojem 7 Čulo Tomislav, brojem 11 Matanić Domagoj, brojem 15 Božić Josip, brojem 17 Josipović Filip, brojem 18 Ilić Robert, brojem 20 Rimac Zvonimir, brojem 21 Tomislav. Na kupi su brojem 12 Sretno, dečki. Brojem 8 Banovac Krešimir, brojem 9 Pavličić Tomislav, brojem 10 Stanić Mario, s brojem 14 Jurišić Jakov, s brojem 16 Galić Dominik, s brojem 19 Martinković Marko. Naše osiguranje. Glavni trener NK Dilja je Dejan Pavličić, a fizioterapeut Matej Životski.
Za NK Frankopan nastupaju s brojem 1 Đurić Anto, s brojem 2 Rumenović Robert, s brojem 3 Soga Martin, s brojem 4 Luketić Ivan, s brojem 5 Došan Martin, s brojem 6 Majer Martin, s brojem 7 Jančić Stipe, s brojem 8 Raguž Emanuel, s brojem 9 Smolčić Marko, s brojem 10 Jančić Ante, s brojem 11 Piperković Filip. Na klupi su s brojem 12 Jelinić Dominik, s brojem 13 Krešić Nikola Jurica, s brojem 14 Marin Marin, s brojem 15 Kodak Mario, s brojem 16 Kulovnjak Luka, s brojem 17 Bebek Josip, s brojem 18 Božić Dino. Glavni trener NK Frankopana je Mario Butković, a fizioterapeut Ivan Raguž. Glavni sudac današnje utakmice je Tomislav Rupčić. Prvi pomoćnik Željko Kipar, drugi pomoćnik Hrvoje Lolić iz Đakova. A delegat današnje utakmice Ivica Ištuk iz Vukovara. Također na poluvremenu ćemo imati bogate tombole. Prva tombola, nogometna lopta. Druga tombola, polo majica NK Frankopan. Treća, četvrta i peta nagrada su 2 gratis pića plus fraklic s motivima NK Frankopan uz naravno kvalitetnu rakiju. Zato čuvajte svoje papiriće. Mi ne smeta tu. Evo, čuli ste glavnog spikera i od mene lijep pozdrav na početku ove utakmice četvrta kola između NK Frankopana i NK Dilja iz Dilja. Evo, kao što znate, utakmica je pomjerena na današnji dan zbog kup utakmice koju NK Dilj igra u srijedu protiv NK Virovitice. Njima vrlo važne utakmice, evo izašli smo gostima u susret, stoga je njihov sastav nešto malo, kao što ste čuli, okrnjen. Pojedine igrače čuvaju, a i prije par dana u srijedu su igrali isto također kup našeg središta, naše županije sa Cerićem, koji su Dilječani realizirali svoju korist. A evo, ovdje se nadamo da neće biti tako, iako je Dilj, kao što znate, odlična ekipa sa pregršt odličnih mladih igrača i naravno sa dugom klupom. Mi smo krenuli, za razliku od prošlih utakmica, u malo boljem sastavu, to jest punom sastavu. Imamo i jedno pojačanje, to je igrač broj 11, Filip Piperković, koji se nedavno priključio našem klubu. Mladi igrač koji nam je došao, poželimo mu sreću. Popriličan broj navijača se već skupio. Vrijeme je odlično, prekrasno. Po mojoj procjeni tu je sigurno nekih 200-tinjak ljudi za sad. Sad ćemo. Još jedna legenda
sporta sa ovoga prostora je došla pogledati ovu utakmicu. Pozdravljamo ga, gospodin Jela. O, poštovanje, poštovanje. U obrani igraš libera, šta je kod centaršuta? Dobra akcija.
Utakmica je u najmanju ruku napeta, neizvjesna. Tako da ne stignemo komentirati. Plešemo na rubu. Neizvjesno se može rezati nožem. Vidjeli ste i sami. I s jedne i s druge strane je bilo nekoliko na izgled zanimljivih situacija, ali mreže su i dalje netaknute. Što bi se reklo u tenisu, neprisiljena greška. To je samo dokaz koliko nam znači ova utakmica, koliko su svi igrači željni pozitivnog rezultata. Robi je već imao u prijašnjim utakmicama nekoliko situacija gdje je dobio udarac i u lice i loptove i rukom, tako da nije ni čudo što se žali. Ajde, dalje, nije namjerno, igraj, ajde. Možeš li 9 kartone više? Preskoči, Ema. Kao što sam i rekao, mlada ekipa Dilja sa dosta juniora i dosta igrača koji se nameću. Nije ni čudo da igraju malo oštrije, malo temperamentnije. Uzvraćamo i mi na drugoj strani. Malo prije nešto slično imao Dilj. Pa evo. Kažem, sve se vrti tu negdje oko sredine. Martine, Bog te pomogao više. Sa popriličnim brojem grešaka i na jednoj i na drugoj strani. Evo, iz čega se stvaraju ovakve poluprilike.
Ne znam da li čujete, ali na suprotnoj strani, iza našeg gola, popriličan broj naših navijača se skupio. Čuje se zveckanje rekvizita. Neophodnih za izdržavanje ovakve vrućine. Kako se ne teoriji? Koji kriterij stoper prvi na loptu? Ko je izbio loptu? On je njega izbio. Alo, on je njega izbio. Reki, šta ima? On je zadnji novom Odmači otvori i Odi Smola. Kakva lopta. Treba 3 dana. Ovo te jebiga, pa neko novo. I šta je to jednostavnije? Malo smo neodlučni u nekim situacijama, trebalo bi nam malo više agresije prema naprijed. Pogotovo u ovakvim situacijama kada je protivnik visoko.
posebno igrači iz drugog plana. Šta čekaš, Isus? Iz prve. Ma daj, Martina, jedite u kurac, jedite. Dobro, Robi, dobro! Sam, leđa. Čuli ste, trenutak odmora. Ja ovdje preko. Var. Iskoristit ćemo ovu minutu odmora pa ćemo otići na drugu stranu. Proćemo kroz grotlo navijača. Otićemo na drugu stranu gdje je ipak malo ljepše, ugodnije. Šarane, gledaj i uživaj. Ovdje je ljepše. To gledaš ko je platio ulaz, ko nije. Korona, moram vas sve evidentirati. Sve vas moram evidentirati. To u šuki je ovdje. Ovo je šta je glava. To je glava. Nema. Klinci, jel navijate? Da! Bog. Dakle, snimite kamerom ili... Sve je puno navijača. Jel bilo šta ulaza? 12 ljudi je smilo biti. Pozdrav Stevo. Jel da? NK Frankopan TV. Da. Bravo, Đura. Nemoj predsjednika snimati. Nećemo.
Ovdje je sve puno. Pozdravljamo Cerance, ide i. Jo, vidi navijača. Vidi navijača. Koliko vas ima? Koliko vas ima? Koliko vas ima? Zumiraj u arhivu! Zumiraj, Šiljo! I tamo u arhivu, me. Evo, uspio sam doći. Bio jednom Mostarci. Najstarije godište, nek spremi sam. Da, Šiljo, ja ćemo biti preteći uređenju. 93. Ovdje je malo burnije, malo ugodnije. Na suprotnoj strani smo, kao što vidite. Puno je lakše za snimati. Vjerujem da je puno ljepša i bolja slika. Ovdje smo sa suncem iza leđa. Olivera Mandića. Evo. Navijačice. Tribina je puna, poprilično. Brže pipe. Pa brže me pio. Oko moje pipe. Ne može on. Vidimo je, pravi trener sad ovo je da najsu vadi odmova. Već dobro, ali već 3 greške. 3 greške. Gostujuću ekipu, opet se iskazao naš brata Đurić. Snimna i nazad. Bez ljutnje. Greška našeg mladog igrača. Zasigurno je ovo velik pritisak. Kvalitetno. Protivnik, dobra utakmica. Pogrešno se ustaje vatre za nogu, pogledaj. Ovaj drže nogu Roman sad. Marijana! Da li djeci brani? Rađima ovdje. Ovim stavimo. Vlad ima je trču u glavu, pa ništa. Ovo je napravio. Ja više, Križi. Smolja, pravo, pa to mora biti počeo.
Pa malo gotovo. Prenesi ovo do Marka. Idi lijevo, jebemo obalu. Meni je ovo bilo unutra. Meni je ovo bilo unutra, evo, vidite. Sudac je svirao prekršaj na samom rubu 60. 30. minuta se igra. Evo nam odlične prilike za Stipu. Bilo je blizu. Dovoljno reći, bilo je blizu. Jel da, Željko, bilo je blizu? Čija si ti kalirom? Ma nisam. Nemoj se baviti. Onda ja moram ići kod okuliste. Ako ti kažeš da jesam, onda... Meni se čini da jesi. Ti vala znaš, jebi ga. Bog Mato. Mato, vidi. Šta ima u Hamburgu, a? Vjerujem, kad dođe. Evo. Još jedna odlična obrana našeg vratara. Odlično je bio postavljen, ali moramo reći da je i šut bio u najmanju ruku. Valja. Moje postoje slobodne sada. Ima i 400-tinjak gledatelja. Ova ovdje tribina je poprilično popunjena. Šteta, i ovo je bilo. Bilo je dobro. Malo mekše da je Stipe primio loptu. Pa na koliko je taj vijek i tako dobro?
Natak nije znao ništa u filmu. Sad čovjek od ovu za. Čao. Kako je rekao da ne bojiš ti jedna sam? Koja nas? Jer kaže ovo kako... Iza one zgrabe. Jel to kapi otvori za uvek? Ja vozim. Ja misliš ovih vreta za plastiku pa izmuzi. Žaju ga. Neka ja rola. Žaju A pa bula pa je 4. Nije to vidjeno. Nije to vidjeno. Tvoja je 37 minuta je u tijeku i dalje je 0-0. Moj grijeh, stari. Mene koga? A da ja pokažem buljcu moju. O inekcije bogati, blokade. A vidi moje. Aj, meni želi plavo. Samo crvalo. to bio ovako crva. Ajde ima. Trebalo je ovo bolje završiti. Čuli ste ljutnju i komentare publike. Odlična kontra. Pogleža Smolja, poprimi loptu i ovo, Boga moj kuća. Sad je neko najevu. Ide lovačkom.
Iljo. Gađa predam i desna rutica. Ovo je moj broj. Ja 5-2-9. Igra I rekao da ide brada romobilima? Da, i meni isto. Sima, tu sam zabio 2 gola. Znaš kako je Pa si izgubio i apetit. Što? Ovo je gol. Gol. Nisam ja moćivo. Gabriela je gola. Pa da tebe 2 baza ti bio gol. Ja ću skola da sam to rekao. Vidite li već da bolaju? Je bilo davno mirisu. Devetka kosa. Neće da više leži. On ima one umjetne. Najviše se Onda ići. Znaš koji? Ona ti je hitla, ja sam u Poljsku. 43. minuta. I dalje je 0-0. A znaš šta je hitla? I dalje se sve vrti oko sredine sa povremenim izletima i poluprilikama i na jednoj i na drugoj strani, ali ja, kao što vidite, za sad još uvijek bez realizacije. Neki.
Kako je sekija? Dobro je. Imaju prilike, to je polu prilike i na jednoj i na drugoj strani, ali evo, i dalje se trpi. Jedni i drugi dalje. Bez prilika. Bez pravih prilika za realizaciju. Pa da, me kine barazaj, šta je to? I ovo je trebalo bolje završiti. Ali evo, sudac je odsvirao kraj. Prvi 45 minuta. Kao što ste mogli vidjeti, i na jednoj i drugoj strani, kažem, bilo je prilika. Mislim da je za nijansu bio bolji dilj. Imali su malo više prilika koje su bile mirisali na realizaciju. Možemo biti zadovoljni i sa igrom, pogotovo sa rezultatom. Popriličan broj. Neko koji sam ja bolj. Jesi ja? Jesi ja? Šta mi to znači? Ja moram Šta mi to znači? Zašto se tako zajebao? Za šta? Pa za to, da se rekao koji je broj. Ja da javim. Nemoj me zezati da se neko naljuti. Šilje to puta ispod tebe. Pa šta ti misliš da sam ja lagao? Evo, ko me stalno provocira, ni manje ni više. Željko Brus, moj bivši suigrač. I u arhivu. I arhivi. Šarane, evo pozdravite Šarane. A? Ko je to? Ne znaš ko je Šaran? Na onoj strani izvlačenje tombole. Šivomenka Frankopan, broj 1, 5, 8. I sada prva nogometna lopta ide broju 1, 3, 0, 2. Evo ga, evo ga. 1, 3, 0, 2. Ma da. Ne da ja to vidim. Evo. 1, 5, 2, 9. Još malo. Ja bi dobio samo kad uđem u ring. Oj, sobu, neću ja nositi. Nije da sam mislio s tom. Pa da. Ja bi dobio kad bi ušao u ring. Nabisli, Bog te nabisli. Druga nagrada ovog mjesta idu broju 1, 5, 3. A nogometna lopta Žiljo, ko se sad ide za ove?
Šta ko? Iza ove utakmice kud se ide u gost neki kasno drugu. Idemo u Bošnjake. Vidimo se na sljedećoj utakmici, također odlične nagrade. Zika, sad više neće ni sredom, samo ne Ima još jedna srijeda. A kako ima klubova u toj? 18. Jesu sam bilo. Pa kako to završava u 12. mjesecu? 30. do 31.11. tako nešto. Da, Dođe do kladionice, Čekaj, ti si tamo neka šarža. Ti si alfa i omega. Drži. Ovo Grga. Što možeš komentirati, a? Mora pre. Sime se. Evo, čuli ste, traže me. Moram i na jednu i na drugu stranu. Evo, Bebek se zagrijava. Bebek, fino primanje. Sva sela i sokati, jer grad proževi. Probudi se moj grade, najstariji od svih. Dok svjetla još se pale, pokaži se i ti. Moramo predat kameru nekome. Ko te mi je volio, uz tebe sam. Ne, tam nasadi na ono, pa uskiri tamo. Ali još ne Prvo tebe. ima nas još, za tebe se borimo. Najstarija dama grada, bili smo preko imena Vinkovac i Dinamo. Živimo za klub i gradske rituale, Aurelija ti male, nema da te ljudi žale. Probudi se iz snova, iz mladi s nama, treća liga je drama, mi smo i dalje s vama. Slavimo krugo, kuputlo da putlo, probudi se grade, mi za ti neko drugo. Probudi se moj grade, najstariji od svih. Sva sela i sokati, jer grad proževi. Probudi se moj grade, najstariji od svih. Dok svjetla još se pale, pokaži se i ti. Si palio, ko te nije volio, uz tebe sam. Kad sam se rodio, propalo sve, ali još se volimo, ima nas još, za tebe se borimo. Idemo dalje, Cimanija snagu daje, idemo dalje. Cimanija snagu daje, idemo dalje. Cimanija snagu daje, idemo dalje. Budi ponosan, grade moj. Još kad sam bio jako mlada, uvijek sanjao sam san da budeš prvak, makar jednom bar.
Ko izašao? Vaka, ne bi kako ne može izađu. Gdje ulazi ovaj bebek? Druga je noć. Idi ti oči na WC, idi kod Erike na WC. Franjo, Koga? Ko izašao? nemoj dirat. Samo skinem. Što nisi rekao? Pa šta nisi? Pal boys. Hej. Da. Haj. si odradio taj karton? Koji? Taj žut. Ne sekiraj se. Evo naši branitelji, evo naših predsjednika. Za 10 kuna šta hoćete, Bog? Imaš u Bosni Laško po 4 kuna. Vratit ćeš mi 5000 kuna u savjet, samo sam donio. Malo. Hajde da pogledamo malo i ovdje šta se radi. Prije nešto počne utakmica. Jesmo vrijedni? Jesmo vrijedni? Druga strana priče. A joj, dimi se, puši se. Jel ide to? Zamandalili su, ne može se ništa vidjeti. Ništa, idemo na utakmicu. Vraćamo se na drugo poluvrijeme utakmice NK Frankopan, NK Zlin i već čuli ste. drugog dijela imamo Ajoj. Sve je puno. Kao na kirbe. Podsrednje, šta ti mene zoveš? Šta trebaš? Da ti ucrtu ovaj karton. Da mene malo uvaći. Šta mene pitaš? Šta imam ja s tim? Ja se stirim. Ima i tenis. Poznati hod. Poznati hod. Miriše na Jurkoviće. Izgleda da je. Koji tata, tako i tata hoda. Da. Pa jebem ih na klinac. Zove me za... Neću reći. Vrtića sutra. Ujoj, pa ti si isto bio u krivo majke Bože. Vide. Ops. Šiki. Što ti je šiki? Ajde, stani. Pozdravimo gostu. Evo, utakmica je počela. Viš šta ja s vama Ne rukama. Šinga bogat, ti se dao ambir na nas. Evo nas. Druga minuta drugog polovremena. A jesam što ne ugasio. Jesam krenuo. Ajde ugasiti. Bravo Mači! Nema Mači, je naš neprikosnoven. Evo, odmah vidim i jednu izmjenu.
Umjesto Mladog Piperkovića ušao je Josip Bebek. Već je zauzeo svoju poziciju na sredini. Znači, ostali smo u istom sastavu, samo je Bebek ušao, pa sa strane vidimo 4 naša igrača. Da ima Feder. Bila je to dobra prilika za našeg Galovića. Napominjemo igrača koji je i potekao tu iz našeg kluba i koji živi tu u blizini našeg igrališta. Ali nažalost, evo, brani boje suprotne ekipe. Ja sam igrao s zemljom. Ajde, sad već preko
bi tu korekcije trebalo napraviti. Dobro, to si u pravu. Ali ovako dobit postojeći. Gdje je to? Koji kreš? Prošli put je ušao. On i na nogom. Znao da mu je Krešo stalno kupao u kopak da počne igrati. Evo vidjeli ste druga izmjena u našoj ekipi. Umjesto Ivana Luketića ušao je Krešić, također prednost Pridošlica u našem klubu, naš igrač koji već duži niz godina igra u drugim klubovima. Namjerno ga udara! Idi Krešo! Gulaj ga! Ja sam išao ovaj. Bravo Martine, odlična intervencija našeg stopera. Iako se doma gostujući navijači bune, Pa igrat se nogomet, ne ragbi. ali ne znaju. Ne znaju. Larissa.
možeš dobiti 40 godina. Jebem ga ja. Gdje ćemo u znanju, nego? Da, možeš ili ne možeš. Čekaj, šta ja? Nije, rekla da sam i ja. Jedno se me rekla, kad sam sad se opet Evo izmjene i 5. Evo još jedne izmjene i kod gostujuće ekipe ulazi Vojde Ventac, Martinković Marko, po svemu jedan od njihovih najopasnijih, najkvalitetnijih igrača. To znači Da, Stipe je kriv. To znači da je Dilj otvara karte da još više kreće prema naprijed. Uđi, Solga. Crveno izašla. Dobro da ga je u ruku opizdila. Treća minuta, evo vidjeli ste, slobodan udara za gostujuću ekipu za Dilj, koji je odlično branio naš Katar. Sam po duhu. Na korneru.
smo ostavili igrača samoga kod sad smo stvarno imali sreće. Ako smo prvi puta se prošvercali, sad smo stvarno imali sreće. Dvije izrazite i fantastične prilike. Šilja, mi smo na konopi. Teško dišemo. Prikazimo na treningu gdje greše, ko greše. E pa zato i snimamo. Jebemo obalu. Između ostalog. Čekaj, meni se stavila Larisa. Nisam ja kriva. Se kačeo života. Samo oni. Dečki, pa mi stvarno crveni ne znate igrati. To mi je trebalo biti 3 gola, pa ne zna igrati. Treba ja se pođe staviti. Ove slaba vatra, drva ne valjaju, šta nešta ne valjaju. Nije mi popalio, treba dugo gore. Nije popalio, je to malo, pa ne znaju sekundi. Ma daj, nemoj to nešta meni. Sumnjivo je to meni, taj paladaj. Neoprezna igra, nije Ajde, Martine. Evo još jedna izmjena na našoj strani. Ulazi nam Luka Kulovnjak. Naš mladi igrač izlazi Ante Jančić. Naš kapiten Trako je predao Stipi Jančiću. I Luka je nedavno došao, vratio se u našu ekipu. Bio je u juniorima Cibalije. Njega je bilo nekoliko kola, nažalost zbog povrede koju je zadobio protiv Babine Grede. Ali evo, poželimo mu. Vidi Marca!
Baš za vas. Nemoj, vidite na bedu. Nemoj, Daju Ema, daju Ema. Bebek, ne možeš niti više gotovati. Je li ovo tvoj? Još je zamjena Dobro, vaš. u našoj ekipi Marin. Ulazi i izlazi Marko Smolčić. Rio Miki nije igrao stava na 70. Borili smo se sad baš. Borili se. Ira je nama pomagala. Ali ti kad si otišao, Ira je nama pomagala. Eto, ajde. Ja ću te... Prolazi 70 minuta, utakmice dalje 0-0. Ne bio onaj skalica već unik spremio. Brže Robi, brže dok se nisu snašli Boga mu Isusa. Idi! Nemo sada. Nemoj pa! Sve desno samo, ti posto samo nastavno. Poslije toga. U biti idemo tamo. Idi još ti! Pa... Molim da ih dođemo sam, mora biti da ih se
se koji bez toga sam samo rekao ne. Viki, šta si rekao? Šiško, nazovi ti ženo može na pala bogati pored kotluše, pa se ne može javiti. Ali ti previše gineš na tuđim ženama. To mi je evo paradajz, on nema ženama. Niko ima unuča to aj sada. Znači njegov se već radi. Hajde ovo jebote djete! Rekao ti neću 20 uši. Na vašu onda nosi. A ovo je da se čira prema evo meni je sad. A šiško to jeba? Šiško to jeba? A onda idući put javi zašto hoće. Dok je a šta mu ima strah zato što nije doneo domaći? Pa ne to, nego hoće neki ti donesu, ali dobro nek neće na nije u redu od njega drugi dobro, aj pa dobro, ste ostale pute za što, ali ona bi vidio. Pa ne nego kuće, ali ide, Jure, ali Jure, pitvore. Dođi da ovdje kad mi ovo još kad dođe tako, 10 puta ispita, ovo još kad dođe ja te ne vidim, sada ja nikad ne vidim. Žena sam bio na svakom ženu. Ja nisam na jednu. Radi na ja sam zakazala da sam da. Ovo se bude. Čuli ste. Izašao je Manuel Ragoš, iako ova povreda i ova prekršaj nije u cijelosti razlog izmjene. Izmjena je ta već bila i pripremljena. Ušao je Mario Kodak. Majku mu ljubim. Molim? Ma ima svega. Jebi ga, to je za žuti, zapitao ga je sa leđa. Jebi ga. Još
povreda. Ovaj puta inicirana prekršajem gostujućeg igrača nad našim igračem koji se potom zabije. I opet. Nadam se će sve biti u redu. Da kaže? Ma ona šta ona? Ne, nisam ja to rekao tako. Ja sam rekao, ljubav Boga ti da uopće ne staviš. Ne, ne staviš. Vratila se ona, ja bih. Prije bilo dobiješ, prije dobiješ. A čućemo sad kad ljudi. A možda kada... Izlazi 80. minuta. Još uvijek smo bez golova. Pa znam. O, Rio. Nije nomer. Jure, kaži imamo a ti si Sima! Opet dao je meni. Zamisli Mikija! Čekaj, Rio! Zamisli Mikija na električnom skuteru sa bacinom na vas. Onda je samo Rio, stavit ću peri, krajnje dao. Jure, a ne idete Ostavi je koji osjećaj. Ja ovako stavio koji je. Ja moram ići sa ovo, borište i ovo, na pomiću. Šta da radiš? Ajde. Dođi pomoć pa ću ići. Šta u to? Jedna od ovih poluprilika, da je situacija
Evo, urodila je plodom, nažalost, za gostujuću ekipu. 84. minuta. Dilj vodi 1-0. Julija, ovdje što ubio? Julija! Sreća pa si dobro. Ne znam da je ovo izpomenuo. Mene mnogo da ću čisto. Viđao. Moj Boga, moj. Dečki napred, gotovo je sada. I lopa je tropa. Daj mu kartu! Ne tamo! Pusti mordu! Radio je lopa u igravi. Ajde, Marine. Malo nas je zbunilo, da li je bilo, da li nije bio gol, bio je gol. Pa evo nam prilike da se vratimo totalno u igru.
priznati da mi nije jasno koji je rezultat. Na semaforu piše 1-0. Dok je bio onaj gol. 89. je minuta. Na semaforu piše, kažem, 1-0 za nas. Ne znam šta je bilo sa onim golom, da li je bilo zaleđe ili nije, ja mislim da je bio gol. Ali ipak mislim da je greška sa druge strane, jer poprilično je teško. Bude ubaci 100%. Gdje svoj jebem obalu, da mu jebem obalu voda. Ajde, ajde! Urimo! Službene predstavnike na drugoj strani dobio crveni karton. Jurica Bošnjak. Ajde Marine! Bravo Đura. Bravo Đura. 90 minuta istekla. Naravno. Ili ga ovaj postići resetirati malo. 1-1 na
kraju možemo biti zadovoljni. Bravo, suci! Nema nikad ove. Evo, ste zadovoljni. Kao što sam rekao, možemo biti zadovoljni na kraju sa bodom. Bila je to dobra utakmica u kojoj je Dinj imao malo više izglednih prilika, koji su na kraju i poveli. Mi smo se, evo, zahvaljujući penalu, u zadnjim minutama vratili. Pozdravljam vas, vidimo se u srijedu. U srijedu idemo u Bošnjake.